Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma abad. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Mende bir oy geldi de oşol oydu sizlerle bir bölüşsem mi dedim de. Mümkün sizlerden burada bunu oylanmasanızlar gerek. Anda bir çok oylanıp görbeyle. Birinci. Buna tuğanlar. Көрдіңдер, бұл не де ойлашыңыздар мүмкін да. Bir ошындай баса албаған, отура албаған, тура албаған bir туғандарыңыз бар. Қанша 24 saat бойы bir ғана шыпты қараған бойдан жатады. Алардың жанында келіп бір сөйлешісі, шыншалық сүйнет алар. Бір сөйлешкен ешкім жоқ, арға жоқ. Bir ғана ошол чырақты, шыпты қарап жатады. Ойланыңыздар білем мұнда. İkinci. Mına tuğanlar. 5 sekundqa tajap ketebiz. Uşunday tap-takır jarıqты körbөгөн, bul alamды körө albagan tuğandarız var. Körüp жүрүp körө alбай kalandары var. Tuasa körbөгөндөр var. Buların jaşoosун elestетип көрдүңүздөр беле? Кандай жашоо менен жашап атышат? Üçüncü. Mına tuğanдар. Kulak uqbağan, süyley albağan bizim bir tuğandarız var. Alar bizi körüp durat, uqbaydı. Bizi körüp durat, bizge жооп бере албайт туғандар. Мына ушундай bir туғандарыбыз бар, биздин катарыбызда жанаша жашаган. Ошолордун дагы абалын эстеп, ошолорду элестетип көрүңүздөр беле. Эгерде элестеткен эмес болсоңуздар, эми бир аз отуруп бир элестетип көрүңүздөрчү. Жыйынтык сиздерден. Алардын дагы абалын ойлоп көрөлү туғандар. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.